Arraantana wanni nin qabadhee isinii dhiyaadhee seenaa takka seenaa akkaan nama ajaa'ibsiistu seenaa Hajjaaj ibnu Yuusufii fi Hajjaaj ibnu Yuusuf as-Saqafiyyii fi akkasuma mucaa xiqqaa tokko. Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalaatu wassalaam alaa man laa nabiyya ba'da. Ahibbatii fillah, obboleeyyan kiyya islaamaa jaalatamuuf kabajamu. Dura irratti salaantaan onni irraa burqaate isin haa geessu jechaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eega salaamtaa tiyyaati rabbi shrah lii sadri wa yassir lii amri wahlul uqdata min lisaanii yafqahu qawlii wa ba'd. Obboleeyyan kiyya kabajamoo kan hordoftoota yuutuubii kanaa jechuu dubaru inshaallah arraantana wanni nin qabadhee isinii dhiyaadhee seenaa takka seenaa akkaan nama ajaa'ibsiistu seenaa Hajjaaj ibnu Yuusufii fi Hajjaaj ibnu Yuusuf as-Saqafiyyii fi akkasuma mucaa xiqqaa tokko ka umriin isaa ama 10 hin geeyin seenaa saniin isinii qabadhee dhiyaadhe. Dura irratti seenaa san osoon hin seenin Hajjaaj jechuun nama akkamiiti eeganii fi maalummaa Hajjaaj barree booda gama seenaa sanitti gama filima sanitti dabarra. Seenaan san akka filimaati jechuu dubu inshaallah. Hajjaaj ibnu Yuusuf jechuun namanii fi hoggaanii fi namni isa arke akkaan sodaatu namanii fi aalimman hedduu ajjeesee jiru. Hajjaaj ibnu Yuusuf nama akka Sa'iid ibnu Jubeer fa'aa ajjeese, aalima beekamaa kan kadhaan isaa lafan buune, aalimman hedduu ajjeese. Yogguunii fi si hojii haasa'u seefii malee si hojii haasa'u Hajjaaj. Dubo inshaallah gaaf tokko gurbaa tokko wajjiin wal arkeeti gaara keessatti sa Hajjaaj ibnu Yuusuf ni beeytaayii jeen gurbaadhaan. Gurbaanis aboo sammoo dhabama rabbi isaa taayisu jeen. Hogguu kana Hajjaaj ibnu Yuusufis akkamitti gurbaadhaan akkana jetta maal sirraa balleesse yennaan barsan nama hedduu aalimman hedduu ulamaa hedduu ajjeese barii nama akkasiisan dhabama rabbiin isaa taayisu haayii jeen. Bar Hajjaaj ibnu Yuusuf jechuun anaa barii yennaan gurbaan rifateeti way ani maraataadha maraatummaan tiyya gizee nakkaati guyyatti wallahi maraatummaa tiyyaan nakkee jeeti miillarra kufee booyuu eegale. Maaliif dubbii tana dubbadde hangas takka namni isa sodaata yoonii fi isa arkan haqa tuqqaa tokkotti dubbachuudhaaf namuu ni sodaata. Nama akkanaati nama aalimman hedduu ajjeese. Duba inshaallah arraantan wanni nuti ilaallu filimni nuti ilaallu isaa fi mucaa xiqqaa umrii 10 hin geeyin tokko jidduutti filima ta'e waliin ilaalla. Guyyaa tokko Hajjaaj ibnu Yuusuf ka'eeti karaa gaaraa kana daawwiidhaaf akkanuma bahe yeroo boqonnaa je'ee akkuma akkana beetti karaa osoo deemu jirutti fara'aa gulaaman mucaa xiqqaa tokko arke ka umriin isaa ama 10 hin geeyin. Ama 10 hin geeyin jechuun ama 8 takkaa 9. Mucaa kana akkana laaleeti hogguunii fi inni laalee isa yaame mucaa kana yaame. Mucaan isa akkanuma laalee Hajjaaj maal je'een yaa gulaam maazaa tafcalu huna yaa mucaa maal asii daleeyte jeen. Mucaanis maal je'een isma jecha mucaan kun deebise yaa haamila al-akhbaar yaa ka oduu baadhatee deemu laqad nadarta ilayya bi'ayni al-ihtiqaar ija tuffiitiin gama kiyya laalte ati gurbaa jeen. Jechanii fi tuffiitiin na tuffatte akka nama jechanii fi tuffiitiin na darbatte jeen. Jechi kee jecha namanii fi aangoo qabuu fakkaate jeen. Jechanii fi nama humna qabuu fakkaate jeen. Ammoo namanii fi tuffatamaa irra gadiitii jeen. Ati jechi keetii fi gochi keetii fi laalichi yoonii fi silaalan namanii fi humna qabu nama guddaa tokko fakkaate jeen. Garuu immoo jechi kee jecha xiqqaataadhaa jeen irra xiqqaataa jechaati jeen. Hay yaa mucaa maaliif jetta ama araftanii na beeyti ana aniin kun waan ta'e dura na beeytii jirta yennaan mucaan hoo akka gurbaa reefuu san jeeni laa akkas hin jenneen. عرفتك بسواد وجهك سبيقيت جرت دراتيس قراتشو من سفولة قيتي أنا لاليت سبيقي لأنك أتيت بالكلام قبل السلام أتيتو أصوني في سلامتان جئين جتشان ندلو فيفين سبب سنير لابد سبيقي جين وان أتيتاتي وانت بيقيت جرجين نايمون برباجي سوق قال ويلك أنا حجاج من يوسف بو هونغاوي أنا بر حجاج من يوسف أكمل تكنا يتيناني والله ربي نافئتي أدانوها فجيسو ست الليل نديسين جين مجان
maali namnummaan akkana jecha heddummaatu kabajaan isaa xiqqoodha. Hogguu kana Hajjaaj ibnu Yusuf ummata isaa hojii deemu jeeshii isaa hojii deemu waraana isaa hojii deemuun mucaa kana qabaanaa fuudha mana naa galchaa jeen fuudhaniiti mana galchan. Hajjaaj deemee bakka dhaqu san fixateeti mana galee kursii isaatirra taa'e. Hogguu kursii isaatirra inni gad taa'e maal jeen ummata sanii ummata isaa cinaa taa'u nama hedduutu isa cinaa tatta'a. Hogguunii fi Hajjaaj bakka dalagaa isaa bakka mootummaa isaa sanitti ol deebi'e isa cinaa nama hedduu tatta'a. Mee mucaa san naa fidaa jeen mucaa reefuu san. Hogguu kana mucaan ol seene akkana gamana laalaa gamas laalaa fooqiilee tan hunda keessa lallaalaati deemaa ol seene. Atabnuuna bikulli riicin aaya. Kanuma laaleeti qur'aana rabbii harabbiin warranii fi aangoo fi humna kannee fi humna san isaan nama zallamuu fi waan hin taane irra baasu harabbiin ittiin komate ayata san as fudhateeti hogguu jaartan akka nama keessatti zalaalam jiraachuu deemu fooqee akkasii jaartan jeen. Hogguu nama qabdan akkanii fi jabeenyaan nama qabutti jabeenya rabbiin wahin dalagiif khayriin dalagiif isinii kanne hamtuudhaan hojjettanii ayata san itti as fidee boo mucaan. Ayata san hogguunii fi inni itti as qare'ee ummanni isa cinaa jiru akkanuma lallaala. Akkasuma qara'aatuma lallabaa Hajjaaj bira dhufe. Hogguu dhufe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jeen. Hogguu kana namuutu salaamtaa jalaa deebise. Ganaadha mucaan kuni salaamtaa amiira muuminaatiin takobaa jaajaniiti namuutu gamaa gamanaa laalu jiran. Caljee mucaan dhaabbate. Tokko Hajjaaj cinaa taa'u. Boo hay amiira muuminaatiin salaamtaa hin jettuuni. Eenyu amirri muuminaa eenyuun salaamtaa jaa salaamtaa jee miti salaamtaa hay barboo yaa haqa naamusni isaa xiqqaadhaa jeen. Ati bar namni nii fi dura dhaabbachuu jirtu amiira bulchaa mu'mintootaa dura dhaabbachuu jirtaa barii jeen. Hogguu kana mucaan yaa ka adamni isaa xiqqaa maal anaan jettaa miti. Amirri mu'minaa kan hin beeku Aliyyi ibn Abi Xaalibi akkamitti waan biraa haasoyte jeen. Arra guyyaanii fi murtiin teetti dhumtu beeki mucaa jeen gurbaan. Silaa murtiin tiyya isaan harka jiraatte maaltu isin wajjinaa akka hedduu na haaseessee jeen. Yaa Hajjaaj jeen mucaan ummata si cinaa taa'u kana naamusatti godhii jeen. Faqaala Hajjaaj yaa gulaam yaa mucaa atiin kun guyyaanii fi ajalli kee keessa geessee jirta jeen. Guyyaa ittiin dhabamtu Hajjaaj seefii nama dubbisaa miti guyyaan itti si ajjeesu gahee jira barii jeen. Hogguu kana mucaan kofle itti kofle. Eeganii fi ajalli kiyya si harka jiraate haasonni heddumminaa fi gabaabinsi haasawa nan barbaachisu haa jeen yaa Hajjaajoo. Hogguu kana dubo insha Allah Hajjaaj ibnu Yusuf mucaa kan akkanuma laale. Faqaala ba'duhum gariin isaanii Hajjaaj laalan. Hajjaaj itti namuutu gama gama laalaniiti bar namni asitti dubbachuu jirtu kun jaaniin ijoollee hiriyyaa teetiitii miti. Namanii fi biyya Shaamii fi Iraaq bulchuu jiru wajji haasawu jirtaa barati mucaa jaaniin. أما سمعتم قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى جتش ربي خيان دقين يسيسن جين كل نفس تجادل عن نفسها شفتم ما لبوتو لب ما فيت الراهي رقاباتي آية جو إفرا ديبستي لبون اندنو عن استجان دبچو جرا ها مالت سنينكي يا جرانا جين هاي وقوخنا حجاج لاليتي هاي أتي أمير مؤمنة خنيفي سلامتا إرقراتو أين بيت جين علي بن أبي طالب أتي هو يا حجاج جين حجاج مال جين عبد الملك بن مروان جين عبد الملك بن مروان الرتين تاسكار عبري جين هقوساني مجام مال جين علي عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه أبارسي ربي سر تاجراته خمليكا إسر تاجراسو والناس أجمعين خإلمنا ما هندنو أبارسي إسر تاجراته عبد الملك بن مروان الرتي فقال حجاج ولما ذلك يا غلام يا مجا مالي فكنا يتا أكملت أمير المؤمنات لكنا يتا ينان فقال الغلام مجا مال جين لأنه أخطأ خطيئة
inni bar khaxaa hamtuu takka hojjetee bari kan khaxaa saniin khalqiin hedduun itti dhume wanni inni dhaabe khalqii hedduu ajjeeste eenyu khaxaan san ta inni hojjete Hajjaaj ibn Yusuf aangoo irra kaayu aangoo biyya Iraaqii fi Shaam fuudheeti Hajjaaji kanne Hajjaaji waan inni kanneef jecha khaxaa guddoo dalage khaxaan inni dalage ulamaa hedduu ajjeeste nama hedduus dachi irraa fixxee aaree Hajjaaj ummanni isa cinaa jirus aaran yaa Hajjaaj mucaa kanaa wajjin haasawiniti mucaan kuni khilaafa dila tokko fidee jechan taane amiira mu'minaatti irra kaayee jam'aa keenya irraas fotoqee jira kuni ajjeefamuu qaba jaan gama gama hogguu kana yaa Hajjaaj jeen mucaan aslih julasaak warra si hojjetaa kana naamusatti godhe hajeen mee usaa jeen isaan tarta kanaaf isa walitti dhiisa hal ta'rifu akhii yaa mucaa obboleessa kiyya ni beeytaa hijeen akkana akhuuka jeen hoo mucaan ka ajaa'ibaati bar akhuuka fir'aun hiina jaa'ahu Muusaa wa Haaruun obboleessa kee Fir'auna moo hogguunii fi Muusaa fi Haaruun itti dhufanii ayata rabbii itti himan eenyutu ayata rabbii itti himu jira mucaa kan ani sitti himu jira ati immoo akka Fir'aunaatti narraa dhaggeeffachuu jirtaadha yaadni mucaan deemuuf ani immoo akka Muusaa fi Haaruunittis dubbachuu jiraadha obboleessa kee Fir'aunaa jeen akkasina dhaggeeffachuu jirtaa jechuu barbaadeeti bara hogguu kana gubate obboleessi kee Fir'aunaa inni hinnaan idribuu cunuqa morma isaa irraa fuudhaa ishii jeen duba insha Allah mucaa kana akkam godhe ajjeese moo akkamiin dhiise kutaa lammadaati irratti waliin deebinee ilaallaa nu wajji turaa kutaa lammadaa guyyaa biraa qabannee walitti dhufna hanga kutaa lammadaatii walitti dhufnutti insha Allah seenaa tana akkan qalbiidhaan namuu nu hordofaa jenneeti isinitti dubbanna wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh